Hei ndi khuvhangano ya vhurathi ya lushaka ya nga mbekanyamaitele ya lihoro la ANC. Afha ndi hune lihoro la ANC la kona u ṱola mashumele aḽo, dzikhaedu khathihi na nḓila ntswa malugana na mbekanyamaitele dzavho. Hu khou lavhelelwa uri zwithu zwi ḓo vha zwi tshi vhelelani, hune zwigwada zwivhili zwa lihoro la ANC zwine zwa khou pikisana zwa ḓo vha zwi tshi khou lwelwa u vha na vhupfiwa vhuhulwane. Maṅwe mafhungo mahulwane a katela muvhigo wa khomishini ya Ha-Zondo khathihi na mulayo wa uri miraḓo ya lihoro vhane vha khou hweswa milandu vha vhe vho tsiruwa. We will be able to engage. And I mean, look, out of engagement, it could be that we need to either enrich or strengthen the work that we have done to make sure that in the manner in which we implement our resolution, there is consistent application of internal processes of the African National Congress. Khuvhangano ya lushaka nga mbekanyamaitele I ḓo tou vha marangaphanḓa kha zwine zwa kha ḓi ḓo tevhela. Khuvhangano ya lushaka ya vhufuṱhanuṱhanu ya u khetha vharangaphanḓa vhaswa nga ṅwedzi wa Nyendavhusiku. Maṅwe a maambiwa a ḓo vha nyimele si yavhuḓi ya ikonomi, u shaya mishumo, u ḓura zwithu khathihi na u tsimuwa muḓagasi nga vhupo nga u sielisana. All of us are hugely unhappy with the load shedding that we have all been experiencing in recent weeks. And this has demonstrated the need for the urgent reforms that we need to implement. Fhedzi mbudziso khulwane ndi ya uri tshanduko idzi dza mbekanyamaitele dzi ḓo vhuyedzani vhutshilo ha vhadzulapo zwavho vha lino shango. We had this policy conference for I don't know how many times. And fact of the matter is South Africans is on the brink of collapse for many households that battles just to survive on a daily basis. Those people are looking forward to this weekend and to see what tangible policy recommendations, proposals will come out of this conference. Musi zwo ḓi ralo, vhashumisani vha lihoro la ANC kha ṱhanganelo ya vhararu vhane vha vha khosathu na SABC vha ri tshanduko dzi nga vha hone arali vharangaphanḓa vha lihoro la ANC vha tshi khou ḓikumedza. Conference must therefore also respond to this question of rebuilding the capacity of the state and tenderization of the state. If you continue with the tender system as is, it ameliorates the capacity of the state to perform. We have no doubt that out of the policy conference, they are going to come out with good policies, a number of them that they will come up. But it seems sometimes that what is agreed in the policy conference is not what the leadership wants. Miraḓo ya lihoro la ANC vha zwigwidi zwivhili u bva kha zwiimiswa na mavunḓu o fhambanaho vha khou ḓo dzhenela khuvhangano iyi u thoma matshelo. Fhedzi tsho salaho ndi u vhona arali phambano dza mihumbulo vhukati ya lihoro dzi tshi nga kwama nḓila ine mbekanyamaitele dza ḓo dzhiiwa ngayo.